O svemu tome ćemo u hodu. Ova čudnovata stena koja se spušta ispod samog pobednika, kako su me podučili geolozi, konkretno profesor Slobodan Knežević, jeste stara nekoliko miliona godina. Dragi prijatelji, tu se nekada udarali posljednji talasi Panonskog mora. Ovde na obalama su bili mamuti i svako ko vadi šljunak, po pravilu vadi kosti mamuta, zube i tako dalje. Ovo je zaista prelepa pozicija, iskorišćena na najgori mogući način, ali i dalje prelepa pozicija i mnogo manje truda je potrebno da se taj kontakt sa rekom ostvari, nego da se prokopa jedna velika reka i da se dovede voda. Znači, mi to već imamo. Moramo da shvatimo da ono što je uvek privlačilo Beograd, za koga čuli ste i to, borilo se čak 115 puta, 40 puta je spaljivan i više. Dakle, nešto privlači ljude u ovom gradu i žele da ga imaju samo za sebe. Problem koji su imali mi nemamo, Beograd je naš. Beograđani dolaze na reku, ali je šteta da vi u centru Beograda u jezgru ne vidite onu pravu lepotu, znači prirodu, šumu, reku, nego gledate deponije i sve ovo što ne treba da se gleda. Imate brojne šarmantne splavove duž cele Save, koji su onako nešto što isto tako nije nekako iskorišćeno. Ja maštam da se jednog dana napravi jedna monografija koja bi upravo poslagala sva te male oblike kreacija i nečeg stvarno je izraza ljubavi prema reci. Potreba u svakom slučaju postoji. Ljudi šetaju pored reke, voze bicikl, pronalaze načine da se zabavljaju pored reke, ali ono što nedostaje to je neka infrastruktura pre svega, jer da postoji infrastruktura, onda bi se razvili i neki sadržaj. Pa ono što ja svojim prijateljima koji dođu, koji nisu iz Beograda, što prvo pokažem u Beogradu su reke, zato što smatram da je to najveća turistička ponuda ovog grada. Ukratko smo se podsjetili prethodne emisije. Evo nas ponovo na reci i krećemo sa novim pričama. Jedan čuveni beogradski arhitekta je govorio Beograd je ružan, ali zna da živi sa svojom ružnoćom. Verovatno ima i ružnih delova grada, ali morate da prepoznate da i ružan čovjek ima ponekad neki neodoljiv šarm. Dakle, i ružni delovi grada mogu da budu zanimljivi, interesantni, privlačni čak. Svaka poznata država u istoriji civilizacije vi prepoznate po arhitekturi. Kada je stepen razvijenosti društva na tom nivou, onda na visokom nivou vi imate kao refleks toga i arhitekturu koja je u visokom nivou. Mi možemo da kažem, ili tako ćemo reći, već vrlo poznate i svetske arhitekte od Corbusier'a do ovih današnjih, a to je da Beograd praktično nema neke referentne objekte koji bi odredili njegov karakter. Lično ja u nekom mom arhitektonskom jeziku, ja volim autentične stvari. I ne volim da maskiram, volim da prilično onako ostavljam iskreno neke prostore. Kad pričamo o splavovima, oni jesu negde dali taj identitet Beograda i to je nešto ono prirodno što očigledno je džiglja iz ovog naroda, kao ta potreba da prosto svede jedan oblik nekakve zabave ili socijalnog života na taj način na reku. Kada vi pogledate u reku, prosto to pruža neki mir i zašto se mladi ne bi držali za ruke i voleli pored reke, a ne između zgrada koje se nikad neće promeniti, a reka je nešto što se uvek pomera. Da li oskudavamo u istrajnoj viziji? Da li oskudavamo u konceptualnoj ponudi? I da li je i dalje sve bazirano na ličnoj inicijativi pojedinca? Znate, kad su svojevremeno čuvenog američkog reditelja Forda pitali nadobudni mladi reditelji kako on to snima svoje filmove, on je imao kratak odgovor. Filmovi se snimaju kamerom. Beograd treba da ostane Beograd. Beograd na rekama treba da ostane upravo onakav kakav je bio. Ono što treba promeniti je naš odnos prema Beogradu i prema ovim obalama.
i trebalo bi ostaviti sve onako kako jeste, ali onako kako bi trebalo da izgleda. Ne oronulo, ne propalo. Ako ti je dao već dozvolu za kej, pa onda lepo uzmi taj kej, sanira. Eno, sve je palo. Ceo kej je pao, ono, nema keja dole. Strašno, strašno. Ali imamo komunalnu policiju, imaš policiju. Stavi rečna policija komunalnu u čamac i krenu obalom. Aha, to je ta deponija. Tap, 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 tap. Nas od Pariza razlikuje nekih 400 do 500 godina kontinuiteta i srećnih okolnosti. To je moja procena, neki optimisti bi rekli 350. Bio sam prošle nedelje u Kopenhagenu i taj proces njihovog razvoja na obalama je trajao 30 godina. Znači, oni imaju 30 godina jako dobar i jako precizan plan šta žele da urade, koje industrije razvijaju i gde šta treba da se nađe. Ali sve to određuje standard. Naš standard je toliko nizak da je prava sreća da nemate rupu na putu ili da imate okrečenu fasadu ili... Mi smo sada na nekom jako niskom nivou, tako da ideja o tome kako nešto treba da bude, to je stvar nekih pojedinaca. Pa to je prvenstveno nedostatak vizije. Ja mislim da je inače era tih grandomanskih projekata prošla i da generalno kad pogledamo i neku globalnu agendu koju recimo propagiraju Ujedinjene nacije preko ove svoje platforme Habitat, budućnost će biti u zaista malim stvarima koje su bazirane u komšiluku. Svaki mali pomak, svaka ofarbana fasada vam nešto znači. I tako je celog mog života. Radovali smo se nekim stvarima koje su izgledale krupno da bi posle kad odraste shvatili da je to sitna, mala, nevidljiva promena. I nevidljive promene su važne jednako onoliko koliko su i krupni građevinski poduhvati. Kao na Novom Beogradu što vidimo da postoje u onoj onako grandomanskoj, urbanističkoj politici neki mali ćoškovi koje su neke bake i deke usvojili, čak ih onako poklonile najmlađima, da je taj neki princip tog lokalnog zajedništva mogao da se na rekama i tekako primeni i da tog malo duha i života. Nama niko ništa nije ovde, znači od puta, od struje, od vode, niko nam ništa nije pomogao. Znači sami smo to finansirali, znači opština, grad nema potrebe, znači samo da kažu ovo je preodređeno za vikendice, za ovo ono, sami će ljudi da naprave oazu. Tako da mislim da smo mi u tim nekim velikim iščekivanjima propustili mnogo nekih sadašnjosti. I čekajući da se dese ta ogromna ulaganja, mi nismo ulagali u male stvari, u saksiju, u klupu. Imamo teritoriju, to jest imamo taj neki plac koji je po meni vredniji od novca. I mi možemo da biramo šta će i ko će da radi. Možda utičemo na sve te procese. Mi smo to prepustili nekom drugom, bar kako je prikazano u medijima. Bez obzira ko to radi, da li su to investitori iz Emirata, iz Indije, iz Kine. Potpuno je nebitno, bitno je samo da neko počne nešto da radi. Jer je apsolutno nelogično da u samom centru grada postoji jedna crna rupa koja se odvija od Brankovog mosta do Gazele sa đubrištem. I čini mi se da nismo opet definisali šta je naš interes. Jer ako ovde živi, 1,5 miliona ljudi, sad trebamo da vidimo šta na toj zemlji je i naš interes. Ok, da neko izgradi neke stanove, da ih proda, pitanje kome, da napravi bilo šta drugo, ali nama toliko toga treba da bi postali civilizovani, da bi u krajnjoj liniji trebali da se takmičimo sa susedima, da budemo bolji od njih. Ne mislim da je nužno lepše krstariti Dunavom kroz Beč, nego što je lepše krstariti Dunavom kroz Beograd. Samo što u Beču mislim da je to priobalje uređeno tako da iz tog krstarenja možda se ponese neka uspomena da se videlo nešto drugo. A ovde u velikom delu krstarenja Dunavom ili Savom možete videti neuređeno priobalje, videti napuštene šlepove, a tamo ipak nije tako. Kako reče svojevremeno jedan znameniti Austrijanac, i Austrija i Srbija žive u istoj ulici. Ta ulica se zove Dunav. Dakle, mi što živimo u Dunavskoj ulici, očekujemo ove godine preko 500 belih lađa, kako se kolokvijalno govori, za te turističke brodove koji obilaze i prolaze kroz Beograd. Nama je da ih zadržimo. Kad pogledate kakve su nam obale neuređene, a već su počeli da pristižu turistički brodovi i da vi u centru Beograda u jezgru ne vidite onu pravu lepotu, znači prirodu, šumu, reku,
nego gledate deponije i sve ovo što ne treba da se gleda. Ali vidim da se raduju, pogotovo kad dođu kod mene ovde u restoran, deca koja su opčinjena onako i prirodom i još mi kad iznesemo svežu ribu i oni kad to vide, znači to je za njih neka atrakcija, nešto novo. Under the clouds and silver linings, we chase the highs when gravity's the law, getting real or mystifying. We know, we already know. We all live and we all die. We all laugh and we all cry. So live it, 'cause in time every high will be goodbye. We all live and we all die. We all live and we all die. We all laugh and we all cry. And we know in time every high will be goodbye. Često ovako u nekim diskusijama, pa kad kao zamisli čovek neku idealnu situaciju, onda ti sagovornici kažu pa mi nismo Švedska. I verujem da u društvima koji stvarno imaju poslaganu tu neku socijalnu politiku, da su takve, da kažem, inicijative od ozgo, strategije države ili nekih strukovnih udruženja pravi put. Ali u eri uopšte zbivanja koje smo mi ovde doživjeli od političke nestabilnosti i na kraju krajeva i ratova u regionu i uopšte neke vrste nefunkcionisanja institucija, mislim da taj lični moment postaje vrlo bitan, zapravo da sve velike stvari u stvari kreću iz neke lične pasije, lične inicijative. Znam mnogo kreativnih i pametnih ljudi u ovom gradu i velika sreća što ih Beograd ima, ali nažalost ovi koji su na vlasti, mislim, bilo koja partija jednostavno ne razgovara ni sa strukom, ni sa pojedincima koji su uspešni i često puta ja doživljavam da se to kao oni talasi na moru koji se razbijaju u stene. To je jedna sila koja svakodnevno udara i ništa se ne dešava. Jednostavno, ovde uspevaju samo pojedinci koji su toliko dobri da na njih država ne može da utiče. Poslije sam negdje čitao Nikolu Teslu i on je otprilike njegove u svojoj autobiografiji napisao sve što je novo nailazi na otpor. Prije njega su neki filozofi, čak su formulu kako se mjeri inovacija, inovativnost. Inovativnost je u korelaciji sa stepenom otpora. Ako otpor veći onda je to vrednija novina. Ovaj most je most preko koga je Nikola Tesla došao u Beograd jedini put 1892. godine. Proveo u njemu, kako su stručnjaci izbrojali, oko 30 sati. Proveo se sjajno, doživeo ovacije i kako god. U muzeju Nikole Tesle sačuvan je vozni red čak sa tog puta i pogledali smo njegovo putovanje, trajalo nešto između 6,5 i 7 sati. Ne budi lenji novinarska posla, okrenemo železničku stanicu i pitamo dobar dan, imate li voz za Budimpeštu? Imamo. Koliko traje putovanje? Minimum 7 sati, a svaki voz obavezno kasni. Dakle, od 1892. godine, kad je Tesla bio ovde, do dana današnjeg vozovi nisu brži nego što su bili. Malo sarkastično, ali prosto je tako. We all live and we all die. We all laugh and we all cry. So live it, 'cause in time every high will be goodbye. We all live and we all die. We all live and we all die. We all laugh and we all cry. And we know in time every high will be goodbye. We all live and we all die. Ako smo život na rekama donekle arhitektonski uredili, koliko smo ga uredili po meri naših životnih potreba? Dobri i uspešni primjeri koji onako prežive i uspiju da ostvare neku vrstu samoodrživosti, onda služe i kao motivacija drugima i nekim manjim inicijativama da pokušaju. Onda se prosto generiše jedan mali pokret, kao što se zapravo i desilo u Savamali,
da od jednog pionirskog dolaska KC Grada, pa Nove Iskre, pa Miksera, pa Galerije 12 i brojnih drugih sada kolektiva, vi imate svako na neki svoj način, nekad ujedinjeno, nekad individualno, negde mi idemo ka nekakvom istom cilju. Ljudi su srećni što postoji supermarket i mikser. Meni se čini da na ovoliki grad treba da postoji bar još jedno 10-20 miksera i 10-20 supermarketa. Ako imamo nekakve, ne znam, objekte ili imamo neke prostore, mi možemo, ne znam, da razvijamo balet, operu ili neopajemo neke muzičke talente. I ako to imamo, to je ono po čemu će nas u svetu prepoznavati i zbog toga će nas više vrednovati. Ovako imate neke čudne objekte koji se zovu splavovi, u kojima imate jedan dobar ekonomski model u kome ljudi dolaze iz raznih delova Evrope, tu se provedu, dobro najedu i napiju i vraćaju se u svoje gradove. Ali ovo nije porodično, nemate sportske sadržaje, nemate ideju kako bi neke stvari mogli da razvijate. S jedne strane, delo je kao da smo sportska nacija, a u suštini imamo sve više i više zapuštenih terena i možda bi bilo pravo rešenje da pored reka razvijamo neke sportske sadržaje gde bi pravili nove mlade asove. Kad god neko zamišlja sliku Beograda, najlepša slika je ona koja se vidi sa druge strane kada se gleda prema Kalemegdanu. I vi tu imate tvrđavu, imate Pobednika, imate Sabornu crkvu sa desne strane, imate sve te sadržaje koji su poznati, a ovo treba da se dogodi ispod svega toga, da podvuče s jednom belom predivnom linijom dugačkom 300 metara, potpuno arhitektonski artikulisanom. Ovo su ipak projektovali ozbiljni ljudi neke 35. 6. godine, a o našoj ozbiljnosti, ja mislim da divno govori i činjenica da nisam uspeo da dođem do podatka sve ove godine ko je ovo projektovao. Betna hala je krenula kao jedna fantastična ideja i još uvek to jeste, samo je bitno kako će se razvijati. Potrebni su novi sadržaji, potrebni su novi planovi, nadamo se da će nova vlast to prepoznati. Napravio si jednu koncepciju da ovo bude jedno kulturno mesto, galerija, dovodio si raznorazne umetnike i šta se onda desilo? Mislim, evo sada smo ovde i ovde imamo restoran do restorana, nemamo ni jednu galeriju, šta se desilo? Mislim, prvo, ja u taj projekat nikad ne bi ušao da sam znao kako izgleda sistem i kako stvari funkcionišu ovde. Živeo sam imao sam luksuzne znanja i neke dobre energije. To je krenulo sa 2 umetničke galerije i sa puno nekih ambicija u tom pravcu. Imali smo prvi Design Week u Beogradu te 2006. godine, velike goste iz cijelog sveta. Sava je tada bila na svom 50-godišnjem maksimumu, izgledala je kao Amazon i to je sve bilo onako veoma romantično i lepo. I to je trajalo tako neko vreme dok vlasti nisu izmislile ceo projekat iz početka i dok nisu doneli odluku da ovde jedini sadržaj koji je prihvatljiv i koji treba da se dogodi su kafane. Nije neprirodno to što su kafići i restorani uz reku, međutim neprirodno je to što nema neki drugi sadržaj. Ono što je bitno da znamo da bez kulture teško da ćemo napredovati i teško da ćemo biti cenjeni. Kultura predstavlja duh nekog naroda, ono što oni stvari jesu. I mnoge stvari su se promenile na lošije kada su velike TV stanice počele da emituju zabavu umesto kulture. Kultura je potpuno marginalizovana. Kako da organizujemo recimo sad kulturu ovde? Da dovedemo neku državnu instituciju da otvori galeriju? A evo preko puta muzej stoji 5. godinu u korovu, potpuno zatvoren. Mi smo jedina zemlja, osim, ja mislim da ima nekoliko u subsaharskoj Africi, bez muzeja. Mi nemamo muzeje, nemamo ništa. Prosto čovek je nesavršeno biće. Dosta zavisi od sistema i od nekakvog civilizacijskog obrasca koji se kao većinski prosto pretpostavi i onda se vodi računa da li se on poštuje ili ne. To je nešto gde smo mi malčici, čini mi se, izgubili trku i gde mi sad moramo da vratimo taj obrazac uopšte pristojnog ponašanja. Lako je kritikovati, treba nešto i raditi. Dakle, ne govorimo o nekim
zapuštenim, pa možda i zapuštenim delovima grada iz prostog razloga što ja možda ništa nisam uradio da se to promeni. Ako svako bude tako razmišljao, nećemo više imati zapuštenih delova Beograda i Beograd treba da nosimo sa ponosom i to je suština. Da vam kažem nešto, ja sam upoznao tokom posljednjih godina puno pametnih ljudi u Beogradu koji imaju dobre ideje i negde se nadam kao svako ko je živ, da se neke stvari mogu izmeniti. Optimizam je prirodno stanje duha. Mi ovdje imamo jedan neobičan potencijal. Mi imamo jednu Vinču. Dakle, dokaz zbog koga svetski arheolozi kada dođu u Beograd imaju potrebu da stanu mirno. 7.500 godina pre današnjeg dana mi smo imali prvo urbano naselje u Evropi. Dakle, to je jedno kolosalno blago. I imamo na šta da se naslonimo ako hoćemo da se dižemo iz ovoga gde smo sada. I sad možda bi to bilo neka dva modela. Ovo što je staro da se popravlja i da se nađe neki novi prostor gde će sad neki novi ljudi koji dolaze iz drugih delova Srbije ili ako Beograd postane regionalni centar koji će doći iz okolnih zemalja, iz inostranstva, da im se pruži šansa da zidaju neke fantastične objekte koji neće kvariti Kalemegdan, koji neće kvariti Savamalu, koji neće mnoge stvari uništiti. Tako da, to je vrlo složena igra i to zaista treba da vode neki jako pametni ljudi. Da li su oni angažovani ili nisu, da li vlast zna kako će ili neće, to ne znam danas. Ali opet postoji neka istorijska šansa da se nešto uradi. Ne možemo sve da promenimo ni za dan, ni za dva. Ali treba da gledamo šta će biti za 5, 10 i 20 godina. Jer ako krenemo od toga da evo do sutra ne možemo baš ništa da uradimo, onda ni u narednih 10 godina nećemo ništa uraditi. Znate šta, turizam je i pređeni put. Neki taj put mere korakom, a neki časovnim zonama. Ako ćemo pravo, mi nismo krenuli ni 1 metar, možda od onog puta koji svako od nas vidi i gde bi trebalo na kraju da stignemo. Ali hajde prvo da krenemo od malog, da uradimo ono što možemo danas. Da sutra, preko sutra, uradimo mnogo više. Negde ćemo stići. Koliko će nam vremena trebati, ukoliko budemo uporni, ukoliko radimo stalno, treba će nam mnogo manje vremena nego što je trebalo da se podignu zidine Kalemegdana. 2 godine unazad rađeno je toliko projekata, toliko analiza Savamale i čitavog ovog područja. Imamo fantastičnu saradnju sa opštinom. Znači, to je gomila materijala koje smo mi voljni, a i mi sami da volonterski apsolutno se uključimo u taj projekat, da damo što više nekakvih informacija koje bi bile potrebne da se uradi zaista dobar i pravi projekat, jer pozdravljamo tu inicijativu, to je neka večna tema kao Desankina strepnja. Ona će se kad tada desiti, ali je važno da se desi na pravi način. Najstariji beogradski most, je rušen i podizan nanovo 4 puta. Evo kažu kad prođe voz, ako mi prođemo ispod, a voz nam je iznad glave, kažu da treba pomisliti želju. Koja je vaša želja bila? Kako Beograd na reci treba da izgleda? Pa znate šta, nekoliko puta mi se u životu dogodilo da kada sedem pored reke, potpuno se, to klinici danas kažu, resetujem, Odnosno, iskreno rekavši, bojim se da se naglo ne obogatim i ne kupim čamac, onda se već neću vratiti kući. We remain on different banks of this river, that's why the alchemy between us, and remain on different banks of this river, that's why I'm still waiting in the shadows and twilight. Won't stop me at all. And you lure me in one time. You take a dive into this river that's wide. And you lure me in one time. Take a dive. Ne znam šta bih vam rekla više. Mnogi kopaju kanale da bi ih napunili vodom, da bi imali makar privid onoga što je nama Bogom dato. Lepo je što postoje nagoveštaji velikih planova, ali hajde pre svega da krenemo od onog osnovnog, malog, od one čiste ljubavi, istrajnosti, zahvalnosti, da ovo što imamo pre svega očuvamo.
a onda kamen po kamen lagano i izgradimo. When